Tug'anlar, assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, mal chorba ko'rarmandari, salomatsizlarmi? Bishkek shahri Leninskiydan Bo'g'ostor o'xshaydi, yaqin. Bo'g'ostor bular. Yaqin Bo'g'ostor ekan. Hozir bir chekede ma'lumot olamiz. Sani dela bor birov, Biri sağında var. Birov san bor ekan. Tug'anlar, ko'ringizlar. Videoga like bosganni unutmangizlar. Mana ushul jaqdan boshladik ekan. Mo'g'u shu chekeden borali. Mo'g'u qancha ay bo'z shuluy. Bunlar barısı çukul boz. Vardır, Bir cuma, iki cumanın içinde tuyut barısı. Buyursa. Burada celin salavaştaştığım da. Hozir ko'rish candan ko'rsatib berib turam sizlarga. Bu qanchanchisini to'ydan buluy? Bu 4-sini tuyut. 4-sini to'ydi. Mana jelinlerin qarangizlar. Qancha ay bo'z shunus? 8,5 ay boz. Yaqin ekan-da, 8,5 ay bo'z. 8,5 ay. Gelin kozgap, gelin salavaştadı bu hayvay bunda. Ürptörü çoğun buna. Cel 4 jelin taza işteydi. İşteydi. Boyu 1,35-33 üstünday. Boyu. Bağısıçı? Bağısı 180 bin son. Manaki 180 ming so'm. Biraz kemi bo'ladi. Dastavkalarda uyushtirib berasiz, buyursa. Dastavkani uyushtirib berasiz. Asfaltı bir 2 juman içinde tuyut. Buyursa, 2 juman içinde tuyut ekan. Ürptörün qarangizlar, soskalarin birdey ekan. Anan keyin bul, Anan keyin bul, Alatov uyushtirib. Bul Alatov. Bul qanchanchisini tuyut buyursa? Bulda 4-sini tuyut. Bulda 4 tuyut ekan, manaki. Zapaskalarini qarangizlar. Ko'rinib turadi manaki. Zapasları öte yaxshi. Bulda chuqul bo'z, Bulda çukul boz. Bulda bir 2 juman içinde. 1-2 juman içinde tuyut mana. 4-sini. Boyu 1,35 bunun. Boyu 1,35. Ay taza yaxshi. Qarangizlar, jo'shuv ekan, Jo'sh uy. Bahasini ayting sen. Bağısı 200 bin son. Kemi vardı. 200 ming so'm kemi bo'ladi, siz turda savdolashuv yo'li. Manaki 2-nomer, 3-nomerda üstdagi uy. Toza Alatov. Bulda Alatov ekanda. Bulda o'zi mana. Bu güzel konkretni jelin sala boshladi. Kelinlarni aylantirib ortidan ko'rsatay, manaki to'ldirib qo'yib turadi. Bu güzel to'ltira boshladi. Qanchanchini to'ydi ham shul? Bulda 4-sini tuyut. Bulda 4-sini to'ydi ekan, bunday bo'lgan. Uylar. Jelinler ayvay zapaslar moş değil mi? Manaki qarangizlar. Mishok. Chalib. Sütlü uy. Paykaga chalingizlar, nomerini qo'yib qo'yasiz. Qancha litr beradi ham shul tug'anda? Xudoy buyursa 21 et qo'yayım. 20 litr beradi. Sutkasina 10 manaki urptörün qarangizlar. Soskalar. Buni cho'ng bo'g'iz ekanda. Manaki. Aldiroqdan ko'rsataymi, qarangizlar. Bahasini aytingiz. Bahası 200 bin son. Bunun bahası 200 ming so'm ekan manaki. Chalib kemi bo'ladi, savdolashib olsangizlar bo'ladi manaki. Andan keyin bul. Andan keyin bul Norveçki svit. Bula? Boylu Norveçki svit. Norveçki svit deydi. Aldiroqdan ko'rsataychi. 25 litrin ödösünde sütü var. 25 litr sütün öydösü deydi. Buna tug'anlar, qarangizlar. Buna süt kanallarının tamirlarini ko'rasiz. 3-sini to'ydi. Manaki. Boyu 1,40. Boyu 1,43. Manaki bundayla ko'rsataychi. Aldiroqdan do'stlar. Bahasıçı? Bahası 300 bin son kemi var. Kemi bo'ladi, 300 ming so'm. Qanchanchini to'ydi? 3-sini. Bu 3-sini to'ydi, yaxshi ekan. Ochingizchi. Yüzü yo'q ekan-da. Yüzü yok buna. Manaki, dishi. Bo'ldi. Çisti Norveçki svit bul. Norveçki svit deydi manaki. Jelinleri taza, 4 jelin taza işleydiler. Toza. Jo'sh. Bular bir yerda turgan emas. Cahitga yuradi, bular. Jelinlerin görürsün. Mana qarangizlar. Boşlu jelinler. 300 ming dedingizmi? 300 bin son. 300 ming so'm manaki. Kemi bo'ladi. Dastavkalari bo'ladi. Dastavkaları bulat. Andan keyin bu Alatov. Bu Alatov uyuz. Jelin salata tuzu. Jelin salib qo'ydi buni. Bir jumada to'ydi. Bir jumanın Buyursa. Boyu 1,42 bunun. Bunun. Boyu 1,42. 3-sini tuyut. 3-chi to'ydi ekan tug'anda, qarangizlar. 3-sini tuyut. Manaki. Jelinleri taza işteydi. Qancha litr beradi? Aralıqlarını qarangız. 25 litrin üstünde süt beradi. 25 litrin üstünde. Aralıqlarda alsa ekan. Aralıqları ayvay çoğ. Ürptörü de çoğ. Sağanları ayvay ödörünü. Qutlarını qarangizlar, tuyaqlarını qarangizlar. Öte жақсы. Yaxshi. Bahasıçı? Bahası 300 bin son. Bahası 300 ming so'm manaki. Chalingizlar. Dastavkalardan masalaja uyushtirib beradi bayka. 300 ming so'm. Kimde kim algan bolsa buyurup nasip qilsin demoqchimiz. Düngüne de söyleşeverasizmi? Düngüne de söyleşeverasiz. Söyleş yol bo'ladi. Hava. Andan keyin bul uy. Andan keyin bu çorna pöstroy uyuz. Boyu Boyu 1,55. Boyu 1,55 deydi. 3-sini tuyut bu 8. may günü bunu
искусственный симменталга осенение кылганбыз. Симментал. Ооба. Мына. Молочный симменталга. Молочный Вот. симментал Азыр. коюлуп тур да. 25-30га чейин сүтү бар азыр. Азыркы учурда Азыркы учурда. бир суткада берет. Bir суткада берет. Мынакей аппарат менен да сайт байке. Аппарат Кол менен менен да сайыз. сайт. Мына кол менен да сайыз желиндери мына таза иштейт. Ана Төтөнөн тең чыгат экен, төтөнөн тең выз чыгат. Чыгат экен. Мына. Сүт каналдарын караңыздар. Үрүптөрү деле соскалар бирдей экен. Тең. Алар бирдей. Бойлуу. Карактары бирдей. Караңыздар. Баасын айтың, баасын. Баасы 320 миң сом. Бул уйдун баасы 320 миң сом. Баягы сандан сапатка өтөм. Сүт багытында уйлардан алам дегендер болсо, караңыздар. Бул канчанчысын тууганы? Үчүнчүсүн туйдула бир. Буйруса, үчүнчүсүнө бооз болуптур да. Мынакей, достор, туугандар, келип көрүп алам дегендер болсо дагы сүйлөшүп, чалып, байке менен соодалашып алсаңыздар болот. Анда соодаңызга береке берсин. Кимде ким алган болсо, буйруп насип кылсын демекчибизби? Бойлуу экен бул. Норвежский менен швиц дедиңиз беле? Норвежский свицал. Норвежский швиц мына парода. Мына өзүбүздүн ала тоолор, тоо ташка жүрө тургандар. Чалыңыздар Бишкекте адрес боюнча туугандар. Келип алам дегендерге мына.